Wa wharerei o Hiti FM ia Edgar Tamar I tātanan o ini aitira au. Rana papa hea te I uhipata oe nana o nei? Te uhipata oe rawera, mea. Pero uhipata te teia tūrua i tōna mea reposteta. Te te mo tata e prorātou te ia parhera ato mai. Nā rato hoi e te rio mera. Tēne, te tau e rawera me nā rapa e kokura. Ere aitu tōru tu kaku me nā rapa. Te teia e hamuni e te mera. Te parhera anu pohoropinua. Te rea teia. Me upahi e te hape wharo huapi pai atu e te proporo amato. Amani mani ai te i. Amani o teraha e te ai mei. Me hoku whai te tera i prongiana. Te ia te mo o tā oe nana? E mata. Teraha e te treira at motif e mehi ni te motea. I hoa nā me i reina e tā me mata e tuini e tā te. Me nene he pai. Me matarama I mei fora I matarama I te. Pahonuri I mea nei. Nana ona. Tēnei e hea tarara au tā oe whae pare miro tara? Te e tau te. Te he wapu te miro te tau tera nāra ue piti. O tā muwhi anana o e rawenua nei. Menene wapu tera e piti rā aua. Te tamano. Aita. Mea e nana o iei hoa. Me itiri mai rā. Te hapu e rohi me. Te nana o ni e te hamura. Mi pora I tātua e rawe hoi.